Inawezekana haujahisi upendo wa wanadamu. Inawezekana upendo wa kifamilia haujakufaa, upendo wa ndugu haujakufaa, upendo wa mke wa mume haujakufaa. Lakini leo ninautambulisha mabibi na mabwana upendo wa Kristo Yesu, ambao haufananishwi na kitu chochote, ambao hata tunapokosea huo upendo bado unaweza ukafanya kitu kwenye maisha yetu. Inawezekana uko hapo, I like that, na unatutazama hivi sasa unasema, Pastor Fred, ninahisi kukataliwa moyoni mwangu. Nataka tunikwambie, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, sikilizeni, come on, furaha yangu, Mungu ni pendo, ananipenda, hallelujah. Mungu ni pendo, ananipenda.